Dakle, moram reći da kad god gospodin Vušurović uzme riječ, da je nemoguće da ne izazove repliku zbog svog vokabulara i svega ostalog što govori. Dakle, naravno, neću se spuštati na taj nivo, niti ću ga vrijeđati bilo kojom rečenicom koju ću izgovoriti, ali prije svega zbog nekih stavova koje iznio ovdje imam i dužnost i obavezu da kažem par stvari. Prije svega mislim da ono što se dešava u Crnoj Gori i na koji način se Crna Gora želi pokoriti beogradskom i moskovskom režimu je jedna perfidna igra sakrivena prije svega ispod skuta Srpske pravoslavne crkve. Zašto ispod Srpske pravoslavne crkve? Zato što svi pokušaji u prethodnom periodu koji su od 2006. na ovamo sa istom matricom, sa malo drugačijom logistikom, korištenjem drugih proksija u Crnoj Gori, prije svega političkih partija, se pokazali kao nedovoljni, jadni i osuđeni na poraz. To se desilo i 2006. u septembru, i 2009. u martu, čini mi se, i 2012. u oktobru i 2016. u oktobru. Naravno, da bi se opravdala toliko uložena sredstva u disciplinovanje Crne Gore, da slijepo slijedi naloge sa drugih adresa, onda je u ovom periodu igra zaigrana sa drugim proksijem u Crnoj Gori, koji pod plaštom ikona i svetaca, a manje više svi smo vjerujući ljudi, pokušava taj isti scenario koji se ponavljao od 2016. godine da sada sprovede na jedan potpuno drugačiji način. Siguran sam da su građani Crne Gore to već prethodnih mjeseci dobro prozreli i da će 30. avgusta, kao i svaki put do sada, znati prije svega da izaberu zbog sebe i svojih porodica ono što je najbolje, što ih vodi u prosperitet prije svega, što ih vodi u savremeno i civilizovano europsko društvo, a da je to upravo ova vladajuća koalicija koja sjedi sa ove lijeve strane potvrđuje svakako što smo i nedavno otvorili i to posljednje poglavlje broj 8, kojim smo i formalno otvorili sva poglavlja, a time napravili jedan ključni korak ka društvu civilizovanih europskih država. O tome mislim da je sva ova polemika koja se vodi kada je ovaj zakon u pitanju, jer danas smo čuli sve ono što se ne tiče ovog zakona, jer se vodi politička kampanja, očigledno. Hvala.